boy ready so Timiwa. Yabajisha kubo lesson. Omo Mujani Jani Jesus. Yeah. Oh yes. Regular listeners, ready as I do, mother. When you meet the moment now, drink or look for Kubolas, no more one is supple and Tinamutia. The one within someone where this could be a report to yourself. And I drink. Aha, because of the PPS, I can say. Aha, and into Witino Yamia Sumami Hanaji. It is all to move a Kubola, Kahubra. Never can it on you. Aha, very new vows with Jesus Christ. Kubolas in Tina Mewaha. Aha, Omo Mabara this open. What would see because in time here this time? And what would you do, sir? What boy yes to soup on the camera? Hey, Sister Tina, good night. Germany for. Thank you. God bless you. You see now when you're in the mountain, I said. A few years ago, I was injured in a serious car accident. I had to do something, so I called because Border Law Office. So what you say? And who are winning so what boy ready so remember the Lord. Remember the Lord. Remember someone to answer. And so what you say, Jesus.
every day. I need to come on the toy. I need to go with you to my evil one. Maybe I was so young. A boy, not Diana, not time for no power. One more power, Tatawa. I've been so sunny. Listen, Minta Majesty. We were almost 5,000 people on my Facebook. Every Sunday class, and then they are not more power before. And to moment you and Yamiasa, Mopon, and Sansa, who did that class? And you will go down and you know for what's not. So I'm sorry, so be anywhere you go with them. And it's over to one year. Yes, but you and Yamiasa want it. I'm a man for sale. One woman you must see on some intimate pansamio. And then Yamia dream and in the Baggio. I'm a 40 you or one, Mamma, not try a quite Juma. Yet to meet you, Yanni a quite Juma. Yana, I am busy, pa. Let me put some say. Why in the mouth, who are the mouth, the quite Juma? And then you would have never told me. But all this weapon. Me were 5,000, almost 5,000 people on my Facebook. Me didn't say me no more than that. But still, every no more Australia for Moonlight. So what you say? America for Moonlight. Make us a landing for that. Even landing for the pressure. And it's a matter you might be you who are not. Now who go down and Jesus want to be on Sonia. I'm not pa. Young Kubusa will be out. Young Kubusa Radisad and the Pasmas one son. And it is out to us and for us and put in the moon. Maybe I never met some Pamangura and come on, Coco sends you who are you. No, I bet you. America for one of William Mokes. Samuti the Atria America. Sunday, then you pray. Mammy Lominum non Casa. Sunday, then you pray. Young Cabian Shem, Las Vegas. A month for some concerts. Now, Rahusama woman say, Abranti Bia, one no, walk up preach ye. Nso onyame suma na saa na jono te se di onyame asuma me anadui onyame na suma na saa na jono saa na me hu no sorry o just play along with minim so onyame na suma na saa na jono saa na me hu no okoko gina ba bia amanfo asala ebesen akọ concert no and wo preach ye repent Jesus Christ is coming soon and a brother ijina ho no preach ye and will be Jinan in Chaikuta Sambo. Actual Jesus is coming soon. And a man for Chum Nippon so and Yagro. And a brother you preach here, Nenkophobia or my bro, or be quite in a pavement to be so sad. Or be to me through. No, I could do a deep brother on who fell. Or be to me could or could sonny moon. Na police for be separate you or Monoko. Oh, one woman. The Bible can John 10:10. Or if one by so baby, I know come no say. Run for your life. Jesus loves you.
dia mo ye no mo moko awrade concert na mo ko no emo awrade omu cham nipa dodo pa afi na mati ase se Noah na no Noah bodewro for so long. No wonder so one na busuafo nko a emoa kokowura ade se akinim na nipa da sanine no ho brother ne preach o ase Nyankopon de ohu ansa na obeye bibi no na wabo nipa kokko ansa before ansa na onyame beye bibi no na wabo nipa kokko metimu so onyame na share that small brother and say kokko jina baby o mu kokko concert no e wo Las Vegas kan kokko jina ona kama sam yo mbe obi ade kujina ho eni monyam ka Onyankopon so say a police for no mu ja wo man pam brother no o jina ho pichi wo mo mabo no mo mokin wo mo ko ya 1 hour time o say ene tu sha se toto ekum 59 people 500 wounded which is they were lying o mo boa o mo nka nipa dodo ehu ye o mo de tie o mo nka dodo nti sa tam na no mu twam no a brother ni je wono mu e preachi e ka say Yesu do jani fi wo kombone ho obone fo by so be wia no okum no asai ene nya nipa ba akokwa ma ni gina ho ene oti asem no ene wan ko concert na nkonko anka wonko pra so what you say na minim say we a lesson na ade ba ko ya me ya ne say me ami krom America for this is a warning ebra ade chisan wo krom ha say ho cliff whatever happened ade chisan ya no and ehona nanke yehu so onyame boye kokko America obia ntie ebinum ko ba ekowim petition mo ensankrani wo wiem Onyankopon asem se wo so obeye ensankrani wo wiem mo ensankrani a etisei America for unrepentant womanfi omanti Onyankopon case so ati ase omuko so edi abonefo sem akunya adaje kokotena ba ehwensa ebinum ware sisa ade chisa bosumi ni ko shem ne sum ni ba ehon no omu be ware omu be ye dondo sa ehon no no Onyankopon ema America for warning. That was a warning sign. O chere mu se miensa for rade meti wo mi nguyo na me nsakrada na meti se de meti eni nti o man America mo nane mo ni mfiri wiase na mo nso miensa for rade na ye nsanchania na wo se pusu oni pada sani because eye nwanwa se awia bo na all of a sudden ade asa esum aba na bosumi na duru sum awia na aduru sum we enya asam ketwa nipa mpe bibi anye ebinum fa plane ko ne number bi ebinum ko tena petition we nsa saade na chi na nsuo hyase se fa nipa eba no mato ne din Hurricane they say Harvey oba no mato ne din Hurricane Maria eba no mato ne din Hurricane Jose no mato ne din but adi kroti unyame yesa no de they don't want to know no mutuo no mu bo mu bra ene minim de nti unyame de mabetena ha nadwi because me metena si anajo me ntena si ha no manajo sei se me ne wo kasa e bi unyame pese obo obi kokwanza na ade achi ene nti no de mabetena ha me woni pa almost 5,000 e wo me Facebook ya na mugu ho ye de almost 5,000 people ya na mo be ye friends mo be ye me friend wo Facebook ya na mo ba ho be ye den se nyanya me asam na mo ba betia mo ba se mo be ye friend e wo Facebook ho ma e ya mo be ye me den me pese me ni bibia de mamo de me wo e onyame asam e na me de mamo e wie ye brem ni wo yi bibia di adanse se Yesu Kristo oba biem enche na tutrubento na soundo enche no yenim se anadu ye kwa akoda no se anadu na Yesu beba we don't know yenim ana yenim se sa anadu we ye kwa akoda no bibi betumi esi ama nipa ne bibira hwere wo nkwa we don't know so what you say nti baby a wo beti nyame asem kroje bia no e wo so dwane na wububu wakoma na wo bre wakoma se na uti Onyankopon asem because Onyankopon asem emakwa onyame nyi wo bi metena se so wo mokokokwa enye kwa ya na enye kwa
Me no be no minim de ntia meti ha no manadwi ene wo bekasa. Me ntena sia anadwi say me ye video. Enye me hu bi na tame na mabetena say me ye video. So what you say? Enye me hu bi na tame. Ba na nka me TV anim ka me jojo me ho. Ba onyame pese wo kasa. Ya na sa na eye. Because Abrante na tama original Las Vegas wo. O ka che nkofo say mo repent no. And me share video no but them so mo ye fi wo. So mo mpese mo beti no kore. O mo mpese mo be hu truth no. To mo ye fi wo. So what you say? Oh, catch them for repent was me back because me de me bibi. I just mama nipa warning answer. Me nye bibi just mama nipa warning. Answer na my yard kro. Enti koko jira me si nipa etwom na nye nipa ketwa. Nipa me sto mo saso say yo enya sam ketwa. Obi eduwa no twam. Obi o abruko be so brother nim. Na me kaze etuo kan obi ma ne wu satam na. Se esum kabina odam no. Obenu ne ho seko hu ya anko gina ho tie brother na no wo preach no nanka wanko wa me wu ankoto no but anam so bone for person ye bone e wo sisi waso efra wani nti no there is no way so be hu sa bone bi ba no hu da obi sha nkom kura wonyini but me ka kira wo seso onyame asamba men taking as a joke no men taking as a joke da me betra na me ka dwamansem na me kam pamu agro to say de kama mo na mo ni je ho no mo no masofo na mo tetem ficho na mo tie na mo ye niema no adwaman adukuru binum ebi no mabetra na me ye pagya na kwa ha fa na to ha enka mo beba me mo beba be twa me pusen ka mo beba me mo pref but enya wo na de wo be eno na de wo be ko dankom. Okay, Jesus is coming back soon, very soon, sooner than you think. And until the nemetia say awia na me ba wontu mi hwame enana do wapon wo fie wapon wo fie eniti for waso ebra beti onyankopon asem na obehwe saye so na obehira na obehu mobo na obeyi wo fia mane o haw ne atete ene abenedia wo komunim na obeyi wo firi esum kabibon mu a ebedrum rebi ubewu ami edo wato adakam na woto wani anadwo no a afa wucha sura anwenie wucha wo left anwenie wucha right anwenie esum kabibom na wonhu be bia wonfa wonhu de onye no eho na obekasa mi hu ya ka mi twem wo Facebook na maami bi kasa maami anotoa na ka wo se mi twi break na mi tie no na mi sakra madwen na onya me hu me mobo enemi no obedi nkomo afa ewudie ho ensa ekamoja edibim etugu eho na me no obedi nkomo afa enne kameya yese nipa ne bi yemu almost 90% moja wo yensem ya kamoja edibim etugu ensunsanso a se obi kamoja edibim gu a ebeba ne so eno na me no wo ha no ma me no eba be chesa asem na se na wo betie bia e bia no onyame be yusu me no de mabo kokko anadwi se wo betie bia anadwi a na wo muma semi se ye nkwase asem a onyame be firi suru musu no be boa no be hu mobo ensa eka moja edibim egu eho asem ena me no be ken bi o Bible no ko Proverbs chapter 6 verse 14. Was it there are 6 things that the Lord hates, even the 7 that are disgusting to him: arrogant eyes, a lying tongue, hands that kill innocent people, a mind devising wicked plans, feet that are quick to do wrong, dishonest witness spitting out lies, and a person who spread conflict among relatives. Me no be din komo. Was in yemen sian e radically de to sonson. Eye na chiwade. And say come muja edibimugu. Enia etra eninton. So what you say?
enya sam kitwa ene obi bebu sasama me no chwa he asma o kan de mfa me ho mo je di bim go de he me ma bra de menye bi da na menye bi soda me kan mo je wuda menye bi da na menye bi soda na empare me se me kan mo je gu nti we de am robes ne they say sakawafo no o mo na anu o mo kasa na me de enya me a ene me no obedi nkomo ye ka sense hwi mo je gu a so obi nsa hwi mo je gu a ebi ne sen ebi ne se wa chitue si obi so no wa bon tuo ten no wa wuo ebi ne se wa sanka awrade afana afiri mogam yes me kire abortion wa sanka awrade afana afiri mogam ebi ne se who take birth control say who see wa wo kwan because wa wo dodo o manu doso ena ni biaba eni kwansa wo cho abrucha ya ba na ye be pesika ye me wo cho sa enu nti no wo at least wa be tu bisa na akọ wani wo bebrebe sa na wo ye kurase ni especially abrucha de oba na ba wo bebre sa na wo ya ye kurase ni ti o so utumi bo ho ban wo pe duro bi na de bo ho ban ena me pesa me ka kire wo ne se obi bia wa chitu obi so akunu wa ka moja gu okay obi bia wa ya abortion ye ka wudifo a oka ho obi bia o take birth control ye ka awudifo a oka ho because onyankopon say na me nya nyine wo mpo na me niu wo ye moja tuoda wo na yam na me niu so what you say mema ne oba hia ye won kwamwo bia efiri bema mu pie ebeto kusua ewo oba mu sa o stop enkwamwo no se enkwamwo ne ba wo mu a wo beteki aduru na agene ade no na asai no na entumi emform eba ye ka wudifo a mesrawa ma wonsa so na aka ho mi na ada na mi ni wutro enesi ye sha ye mu bebre ye sika ye penti ye sanka onyankopon ejapade efiri mogya obi so si obi de aduro ne de mame no chome mfa bi we de program we de nyon me ene de wo topic de nyamia emfa me ho kra kire se me no me nteki birth control me nteki kra in fact condom na me use me nteki birth control ene me be kire wo bibi unya daje a bi o bible no ko Genesis 38 me ntumi ene wo nkoso nkan bi o bible no ko Genesis 38 abrantie bi din de ona any tema story na wo ho ne se ne brother ye bone etia onyankopon nti onyame kum no e ma ne yiri bede ebe ye kunani tete no nti na wo se ne yiri na be ye kuna no e wo se ni nua na waka no wo ware ni ai ade se okofa ni brother na wo wu ne yiri no no ne wu e ma ne brother no so what you say okoya owaso ne brother na kokowu ne yire ne kokowu no na yesi de akola na yesa ne brother na wawu no emma ene ne nkola no nti so koya sa ne chese ne brother na wawu no ne yire no awo na yese akoya de brother na wawu no emma wo dwene hunhu se ebe kokoya ne brother na wawu ne mma no no si o enna de me no beda ne mum se me hunsuo ne ba me puogu fom abrantie ne yesa no onyame hu ye no okumu no se ye kasa ebi ne condom hye se wo be hye condom ene oba ada na wo hunsuo ebe puogu ade na be kyekira kwoto akyene no se ye ka awudifo a ensa hwi muja edibimgu a wo ka ho because wontumi nka nkyere me se sperms na eba no emma me formu nipa wontumi nka nkyere me sa ena ne me pese agidifo nyina ti ase se sex eni ho for fun yes sex e wo ho for awarefo ena sex no yeye e de wo ma yenye enwesti no unya waje se ubewo sex menko o ma me no chobi ni mi kunu na tie wo se ya wodudu ntimi mfa duro akuya me kamicho se so ukunu se wa wodudu dia ene won fa ka wanhye ne be ma na no no na biem osoro o ma wa konhoma
se pa se obema wako fake aduro na wode obeda na adekro no spams na eba ne mu no ebe gene na entimi form eba no so ye ka ewudifo a first degree murder mo ka ho so what you say awiye bremu na me ne uye akaka krebi na Yesu aba like I said anajia me no tie kasa yi se next hour ene suru bebo mama asase age so ayenim se ukodai se wan sori ayenim onyankopon ade a wodopai ahunu se obi aye bone no wonu ne ho afri bone a waye no ho onyame pesa pa obi ho no made a mabobosi udi ho fo enti kasa me kasa utumi tena so se erade we dey facha me pa na sema mama no to aka no me di ho fo na se utumi gitum se udi ho fo na anaju ukoda na wantumi ansori anopa na ade be chi na wowu a onyame nim se asama wutin ne no wafa na wodi ye adwuma na wonu hu afiri ho so what you say sex anyone for fun ewo ho for awarefo for couples ntina so obi nware no kokko chimpna ye friend gamanfo ye friend tutu ni so what you say ewo ho ma couples enti samo ye couples na mo beda onyankopon asama kan se ye won sha asase so ma cheso onyame ye kurase ni enso be kom na brantie na wose oma ne yire enwu chochocho ne nkurasefo na wo chochocho no wo be kom ne ye friend bedu ye friend bedu ani ye friend kwa minsia so what you say ne maame to ne boase wu nsia ne maame to ne boase wu du obi maame wu du mienu enso wono no na obetina brochire ene ne yire tina ene wu mienu no wode na to birth control so say on to me nwu bebre because on to me hwenkwala no ene me kire se ka se obi anhwe ne ba me kire wade se ka se obi awo wa anhwe ne ba won ti ase me be kire wo mu se ka se obi anhwe ne ba se ka se obi anhwe ne ba enye school a wan fa na nko ene aduane a wan to ama na ni dabi onyankopon ani so no so obi anhwe ne ba onipa wan introduce onyankopon asem ama ne ma ama nkola na meye kristofo wono na onyankopon ani so ye kanto ne se wa anhwe ne ma enti se ka so obi anhwe ne ma bibia na mode mo agene nam no enye ho na firi enye sa na tie so what you say enye sika ne gita asem onyame ne hye nipa so wo ma waduane ni a o ma de enchen so what you say me pesa wo fa pen ne paper na wo fa calculator to nchen ko sisa wo base nyina begu ene me no be ya konta sisa wo base wo chia ne month e wa America ha London Germany Italy sisa ni nyina begu wanim ne fa calculator to ho yen cheki sika wo je ne month ni yen cheki base wo chia ni yen cheki enuane a wo toba wo fi ho bedidi na titi film ne ka chem so na ahwe tell me titi ubesa wo chia ne film okay na titi sika wo di koye groceries eka ho na fe titi e de say dia wo di uyare a wo di ko hospital ene niema ene dia wo di to atade hye fa calculator to ho na check the whole year sika wo make ye na check expenses a wo ye na ka kire me say wo na wo hwe wo hunti no wo be si awo ho kwan wa bra onwo na onyame buofu ka kire me so what you say we are doing a lot of things that we think say ye near why ye nyankopon won sesa onye sechinsa yam onya dadantoma on dane di otia no otia on sesa so ma wo bia enti so ye kristo ni no bi ka kire se bre dane hu bia nature se wankasa no unye kristo ni uye wiase ni so what you say enti munya se obi ana wanhwe ne ma wo bekom na santini beka se obi anhwe ne ma wo bekom na yisiko de be ma na taduane adi any school wo de ne beko but me ka kire wo say sa temu da ne duru honum ni ye bo kwadu sa wanhwe wo ma enye tika wanfa mo man taduane ani no enye school wanfa man ko no onyankopon asama wanfa ntete wo ma I introduce Christ ama wo ma no e kire se wo ma no wanhwe wo mo so what you say nti onyame bebusa sa na tie ene nti mesramo munya se ene wiase ye den mane no to ane do wote wono mekeka ne nsam no am mekeka me nsam o so obi nim jonkukura ade be kye so a nko wote ho a na nko wa hye ne ho yie pa me no kasai
yenim se na o chiri kwa be ko private obi a we don't know enti sa wo beto set mete kwan yi hu e ka onyankopon asema ben ne tie bi ne fa bo wo bosum na ebeye bibi papa ma odache so what you say yesu nyina ye kwa asori ye Christopher na de kumi kura ne se ene ya makwan ama doctors ne nurses e ba asori dem e be kire family planning omu refi se onyankopon asem se ye wonhye asase so ma wose no men ka di osanka awrade afuna firi mojam so what you say ye ti asori dem ye ntuma mpia bonten ankonko teaching kofo se wo mun sakran fi wo makwambo ne ho ya ma wiase kwan se omra asori dem emra ye si ye Christopher no e wiase me teach ye kwan ye be fa so ye family eni ye diso so what you say anything na me kan wo say no men kan di osanka awrade afuna firi mojam so ho ensa so ehie moje edi bimugu no due enti ka kire me se nsima mabobo so wonni ho fo tell me basisi a wako Ghana no wako to siese saka wafo no yakotwa wo biti wo ba bia ka obegudu nsa begu ti se wudifo adoso si ya ka wudifo a wo ye first class first degree medal mo na mo committee ne kese mo ne ndie ntia enne ye problems adoso wasafo mo ye tie ma onyankopon tie no because won nsa na wapida no mo ja ye mu ma enti onyankopon e disgusting so we be show mpo na campus wo tie Bible so what you say ye free come Bible nyene wose na so nye duru se tie asemo ni nsa nye tie se so oje but ye boni nti ena tete ye ni onyankopon ntem ye boni a yedie so what you say enti ne se wo be jane free wo kwambone ho a onyankopon be hu mobo mame no cho asema wo kan die asema me kan chiro man kan chiro wa menue na se me kan wa mfa so ma wie madwuma seriously because wunim na nyankopon ahama wotu wunim da wodi be firi asase we so enti se wo kotena se no obi bo kokwa because nsem we mu puppet wo no ye nkan kire mo obi anka sansem bi se wo mu puppet wo nkire mo osofo megina ho emeka because of maame na nkasa no wo da duro so enne hwede birth control e de ye ma hwe fa brother kase a egu ma so hwe enma se de emma lifestyle aye emma adema sesa emma tibia sesa enne emma ho fa ayira because of birth control uko kama me no twa ena me kunu se ukunu se chenchina teki birth control ka chensa wunteki because Bible na ka se eno me nka de osanka awrade afuna firi mojam enti se ukunu ne se on to me chankola na ono mum onkosa ne ho yes minim se me kan mema ne bebre mbu wefi na me menti mu case enye mu mobufu ena emma onyankopon asema waka na ye nokore no me di besie mu no me mfansie abra so say ye very careful so what you say onyankopon no ka kire say ye won sha asase so ma no so won to me hwe ye ya nko wanka sankyere ye so what you say me kai pa ut me ko ekura bi ase nipa kro no ekura na se kro won ti kro mu wo santi ekura wakobo na kura wo baabi oba besia no onyem otimi wo poli edu ewe kura na se na hospital kura ni ho obi timi wo koko ase so what you say obi timi nyem check up ko nko bi da what na se kura na se ewo 10 ema ne wo bedra bruchem ye fra wo bedu ye fra wo mensa ye fra wo kwami nsia enne de wo bedra bruchira wo chiechie onyankopon Bible so nipa wo ne hwan na wo chiechie onyankopon ye pese ye kire onyame se yinim nyansa chen enne oba enya nware ye no take birth control wo de nware ade na kobo adwaman wonim se kobo adwaman wo bewo me ka me kire wo se wo besi kwan ewo wawo ho se wawo mienu ontumi hwe wo mo enu nti wo be take birth control enne me ka kire me ni agro so wo anya ya onyame de no me beto sa wo mana wawo wo mo na nti wo se wo pesa wo hwe wo mo wo mo benyini na wo nya wo mo so mfaso na nkola ne beye basabasa me ka me kire wo se wo de sankola mienu na wawo wo mo no stop di onyankopon aka me mo dia o me nka nyame asam trodo na kire wo
So what did you money me and money me and Sasso? And to keep birth control, echo abortion. So man do so and until one penny, and man you yanko one of my one tia. O yanko po the no maybe to stand colano and tea. What stop who I want? I'm on colana beginner by a bassa, would know most for so. Make a metro. Me nada. And the mission yama echo swa. And Pibo bebe, Yabi bebe, cancer, and yama echo so maso. Nami busamo say, Mukunum no almost domuna. Or when the Mukojina puppets in him, echo come for better for Western. Then must a cow dog with your power. Cause there is no way so in to do so. Me ye Jumanami were doctors, our mobile chain. Omu pie ni ho take birth control. Nso omu ne nko fortnase. E ka kire omu so mu take birth control. But omu ankasa, they don't take the birth control. Enti senka ya, enti ko omu de nko omu nteki. But ye ba, ye nua no mema no, enam se omu panyema free nti no. Enam de ono beda. But to so be wo pa de, eno de wo mpe. Yes. Enam de ono beda man ho atono. But saying say be bapa and we be woodie lalai ompe. And it is a penny saying dear brother, Miss Okoda, Wadian, Kasha nantem, Naka night so. Yes. Men cook sister in chain. And Rami Wahana lady be friendly. Or friend no se mamma no toa. Ma woman ba, na me banisa, and a masanyam. Na me check Facebook na me ko hu baby na wo preach about they say abortion any birth control sem se so me ba ni so me nyanka me kokko yin nsen but me tea sa preaching no ana mafrɛ wo enna me pesa me ne udi nkomo na me ko check yeso yes nkola na ye nta na me sister so wonnim na wo ko yi santafo we tugu a me say wo be bre papa me say wan hwe wo be adi unyame de be ye wu no kunu no enya sam ketwa afa obi na no sister amanfo be ka amanfo be sere me hwe obonefo atunkofo bi wa abonten so ho se omunya aserefo omuma sere nkofo omuma yiye niema nkyere nkofo na omunsere wo mo obonefo na yesa o na mebusa omo so omo ya serefo ne se omu ye nyame na omu ne bebu aten enya wo mu ne bebu aten enas enya wo mu so ne ware ma wo enti so oba ware no oni ne kuna wo na anche na nyinsa ni biaba ne sire wo mu ne se wo nzo mu ye nkrasefo obi a wo be sire obi so wo ye ente wo sanyum nti wo sire no sa nipa no wo krasini yes wo su krasini de mi hu bi da because sex wo ho yi no enti se aduane wo be dia mo fu ahye but wo fu emmo masoro enwu nipa enti ade na oba be si a waware ni kunu nete na wawo na ne ba ni so na wanyem ne ba na chi na mumuti abonte sa mo sere no munsa mo agimigimi mu bebre unse di sa nipa ko wo yekurasini because wo kire ne se eyinkurasisem se wo benyem awo na ne ba ni so no obesa kwa wo bi nti wonko yintumu because one kasa no we di bone enche wonyame de wo beto gem tu pese ono so koyi nyinsen ni guo no ono so no be ye pe so what you say sex ni wonum for eni nko wonyame be ma ye si so wo si awarefo me ma mu si so mo fa nsi mu bedroom ho mu sori ana ma ye si so mu ye si so ana mo ni age no mada wo bo sex ni to ho obi aso ye bibia wo yi ade na wo di duru so a wo so wa wo mienu pe na wo ntumi nhwe wo ma me busaw like I said me busaw sisa wo bens ni gu anim never calculator to ho ne check it sika wonya na yi a ne check it aduane a wo to ene ntade a wo to ene wo ma na wo hwe wo no ne ka kire me se nyinya me na hwe me sisa wo tumi check sagi wo ya wo be wie ne sika na brusu bebre ne sika na brusu bebre no wa ka kire me se de brusu no why na de ma wo who gave it to you and until you tell you now I know hey nipa ni bebre ye adwuma so mu so wo dem de ntia because wo do yira to aduru so wo so ma ne ho because wo hia sika na wo be yira ho so sika no so wo nya bi da so nya me abufuo yi wo boa sika no nya bi me se sika ne ba wo nsem kura e de ka bo be ba beto me so wo de be ye unnecessary things enkoye and until me sraw me
chow. So what is that ene? Man can't show me near. Some come and no partum. No be wo. No Yankupon be busa umoja. Every man some no dear Debbie. Me catch the wood ye. Ufa in Shirano. One far what? So what you say? What say? Meaning some money as we are for. Kone kokachra omusumuti omanti kokacha onyame se mo ankasa mo ya so ye fo no se me meka nsam no muti omanti me meka enti me de me ba be yimi nya medwuma enti se meka na uti a nhira no wanti a onyame ni wo bika ene ema no emu 90% ye take birth control. So what you say? What do wa de ache onyankopon asem you bi wa no so ye Kristo ni busa hu se edi enti na mo tem penten kwa wo bom paye wo ye we na problem ni di gina ni gina mo na mama edi fo ye nyesika yo because onyame na ne nsanye tie se so oje no mo ne chimanso ene ti mo tie ma wontie ene ti gi se di fo ni bi kokoje aduro efi abosom ho na mo ko mo nchen mo ko tsem paibo a wo mo de wo ma bosom no aya mama na yeye. So what you say? Any tear sorry them ye dwan nyame asom ebi ya konche uda birth control so ya ya konche wo ye to go me come chiro empire bie ni wa wo boy nyame tie me come chiro man kan chiro wa me nwi wo de opa kokobu sa asofo ansofo na me twem Facebook no ma me no che wa se wo take birth control wo bo empire wo nyame tie me sew nyesiese me sew enyesiese wo ni wo yankopon ham wo ni wo nyame chimanso enkomo na wabogu nipa mu se oba ne be ma ni ehyiamu ne fa emma emra ne ye won hya asase so ma no wo so wo teki aduro na wo de agene saa ade no se de be ya intimi form eba na wo wi a wasa kopeja wonsa se wo bom pae so nyame enti kokotwea wontie wo tie wo na nka wonye nyame no kwafo wo tie wo na nka woni ho enti me se problem no be koso gina bebi gina nsakraye mem na wo be wusu akwakohye memfa wo sa wo yesofo maame memfa wo sa wo kunu yesofo memfa wo sa wo ye dicknesses memfa wo sa wo ye dickin sa wo timi gina mu ma wo yire efa nuro na wonwi wo case enti sa wo twem na wo te se fm fo ne kase saka wafo okum nkofo a amaga na ye hu a wo ankasa fanse guti ye kan wudifo a wososo we first class. So what you say? And some way yente no popito. Obi ni wo be ka kiro. Obi ni wo be ka kiro ba me die. Message no kora nim na ma ka kiro. Utia eno ano no wantie so a me wie madwuma. So what you say? You mu bebre e di sa adwuma we ya. Some of them doesn't even know say you bone. And na me ka kiro say e you bone. And no me ti Facebook ya so ness ni bia betena so. Wo kire birth control ai wunye ya sa wonware ye na se bu opese otwan kakra utumi teki se nye tutu sema obi a wonware ye de na okọ na obi koda wonware de na okọ na obi koda sa wonware na utumi wo mpena de na se wo ye dwamanfo ye ka tutu fo memfa won san kotre tutu lai wo su ye tutu ni because nipa na nware wo na o ye wo mpena na one ne netie no onyankopon be kan wa fra tutu fo wo ye tutu ni ma bia no twode asem na wo kan mabusuafo omunim na onyame oni no wo be yo ho ade wo ye ho ade mabusua obi timi ne be matena dan baako no onye ho ade no o take birth control ne binum yinsen kokoyi tugu o wie na sa awo ni bia ma wo de nsagu ne ti no mu na wo de kum wo simifi abaifo mo de ya na mo ho ye nyame sere o ya na mo ho ye nyame sere. And it's in a mumu bebre wode and they say fabulous slap mo back and front no. So what you say? Me say obechi sika. He edi foto for be frɛ omo de 24/7. By now Ghana radio so mu guso frɛ me ha hia me ahenma kokoben beji aburo mu. Obechi gini nyina bi obewu akɔkɔhye. Because waso den wontie onyankopɔn asɛm. Osi nipa ne hwan. Woni hwan na wo chichi onyankopɔn no. Onipa. Woni hwan se uchichi onyankopon no. So what you say? Osin say kan moje di bimgu. And yes sanka radia funa free mojam.
me so to sa wo the dry fasting ka wo the ka kuku chop dry fasting na yes skeleton na ko pa onyame chaw pa because why born na wonim na moja no so wonim obi obeka sa moja nagu atemu da wo benom o me sin moja no ye be ma wanom atemu da moja no ye be hye na de ma ye be ma wanom sa moja no birth control moja no nyina me so benom ebe onwa nti sa wo kwa sorry ni ye program ye 40 days fasting you hu free sa wo take birth control you hu free na wo mpa bo no enko bawo na diba wade onyame wontie because wo ne sa nyankopon no ham wo ne sa nyame ne ham ebra so say ye very careful say ye be heaven akọ as Christians dia me catch us say Christianity is not a joke. Christianity ain't bread and butter. Christianity ain't just like that. So the open be out to me yet. No. And into me slow shower ye. Be very careful. Sa suffer for an kind of crunch now. Too hopeful. Na enchana Yesu Christo wa baby. And then Las Vegas here, kwaya man for kotu to akwaya kotu to ya okunkumi. Obi bekas wo ye wudini. What the birth control so this say? What the birth control so 10 years? Intimidate me fan sa fibia na wo so wo wakum nipa say enye 10 wakum nipa say enye 10 e pro sample enso wo kotu so bi atwetwu no wo de di na wagye se watwetwu na wo so enti sa brana na wo twetwu kum nipa no baby edi ne begina no wo take birth control the same place na so begina so wenya ya the same place and unyankopon odu begina because say Yesu to me ka say so oberima show ba na me kon don no ne na dadada problem ho was so to me ka say so obi ne ni bufu ni nia nature so ye wudini obeka na ewudifo ho a nature say due na wa wo take birth control wo de wo kura keye fansa guti ne so ma and then no kunun kasa katra no se fina krei bemena edro no memfa biom katra no no nkase wajaw katra no jani na je okra na ente na Yesu Kristo aba osura hini ne yefa na nibre ne ne den ahohare so what you say you don't want to okra because Bible ne say the odo kunu oyire eba ena eja ese mi asafowrade won fatama hini men kan se kokoja ukunu ba me katra ne say sa principles no do wagina mu say chinchina take birth control wonu na ye bema emema so na ewo so wo se wontumi nwo na still a wo beto adonko a ono ankasa wonkosa ne ho ene the America for more option ono ankasa nko no wonkosa ne ho so what you say sister o heaven ti ena se yi heaven no to nchekra e de yade akese ne bre nipa da sani e de yade akese ena ba nipa so enti me slow me paucho nipa bebrebe ka se ne de mame no choice wo boda sana obeka wo beka se me boda because wonim brother na no ugina hono na no preach na nkofo ne ko e de se concert wo Las Vegas no seka nipa no dodo na hu se wonim nyansa e na o mamu no bodam ni na o mugina ho ti asem na nko nyame hu wo momobo nka bia sa na dwo no nko mo fa Yesu Kristo so mu wura na o magye nkwa nka wo ko bibi to wo ma nko nyame gye wo. So what you say? Omubu ne se wo tina ho no mu kan kwase asem oni dwuma bidi. Sa na bia wo bebu me sa no to ate an mo kan kwase asem oni dwuma bidi. Amanfo kwa adwuma ye de yakwa adwuma ba ya bre no. Mame no to wo ni dwuma bidi nti wote wo no wo baba na nu me ka me kire wo. Nti wo de koso ne dupu ho birth control. De bia teki na sa asori ye bibia fa ho jim. In fact eba preaching kura koko preaching me ka me kire wo nyame woni because one kasa wo ne chimanso. Don't lie to yourself. Make us say will be bien and no cantons. Yiri baba cantons a cassia. Na me busa sa tons no kofan he because on kunkrupa ne tu mua. Cause there is no way say birth control will be takibi. Nan campus wako ya abortion. And there is no way say area ho wotia no sister bi be nyinsɛn am wako di ne ho fa so wo dodo. Ka wonye sa. So we a Christo ni papa nka you won't do that. And yenya ya sabe ya srefo ye si take birth control ya ho
obi so ko wa de yesere no an na wo chocho dodo en na wo yire de wo chocho dodo kwabra ne betan no obo ni minimu ti se brekuo no ache ne yire atase kuya so won se de esi awo no abucha ye ba ne de in fact ye ba be pesika wo en enti me pese be ka cho se na wo ba wo de me de mentwe wo e wo se dro no ko take so ate ase enso se du weekend na wonya sika e kokotom petition etwitwanwe ayem petition wotumi koko ye adwuma na mebusan se ahoɔden na wode kɔ ye adwuma na wonya sika ne bi de kɔtɔ petition abenum na wo bo wo yire bambata hanya no hoin na de sa ahoɔden ne ma wo hoin na de sa ahoɔden ne ma wo upana wo to na najuna hoin na ma wo savim no to do it ana mu chichi onyankopɔn no but wo koto ne yesu obi akotwa wo bitia na ado nsa guti wudi fo adoso wo so na wo ye wudi ni first class mumu bebre mo stop mawa mo so mudi sisi adam mudi ni nyina ye krono yes mo bo nyankopon krono na mudi akoye japade wa bra bible ne se ewiase ne mu mfiti asede be hia sei ade kronti a wo se awo no wo no sani mana wo penenti awo no wo se wo no bible ne se wiase emu mfiti asede nyina ebe be hia sei. So what you say? A Diane Caboso. A binum timino moyirunko, a yaka, or quabrani tibinim, no nana yaka, or no barnabe yaka on Cassano, copim so barnabe war, a man who has a fe. A dear dipano. And so what shall no bonny coach or secratinini? I don't think so. Minion need that. Because Bama be a ward door, I will yanko pusu winimu, I will boo Jesus Christ. Ne yiri nyinsan emane nta oba ne da on sori da bema bi obu Yesu Kristo efere no on ne yiri nkowu enko kanche ne yiri ne se on take birth control onye bi da ene ma ne bi soso omu di akire o Yesu so ye Kristo ni na me kunu se ntu kunu wodi uko jam ntu hu ukunu de uko jam no enti hu edru baby so e ma ne bi so sese odo be de ma wododo enti obi bema bi kura ho no mo ndi opeso wo ne yire se an odo se wonim sese ni biaba me wo wododo kura na edu Saturday say ntumi nko party ase ene na nkola etwetwe ho enti wo se me ye ho bibi in fact nyin se an menyim ide ni pese oba besia no wo so boni kunu ba mbata henya wa ma me kwan manko yin se na hu antiki edura no no so ni kunu dia feso onim se bema na eboa no onim se bema na eboa no yemu bebre fa brother kese e ma ne bebre o mofo ya kese nyini nyina na ye kese o enye ni nyina na ye kese furo bebre ni ye yade na to o so ebinu mofo adoado ni nyina dodo na ebi ya peteshi ebi ye yare e na bi ye birth control 3 things e na bi ye kese sanete and intimacy see pe heaven akodia ye nyankopon no wonye sechinsaye mo wo se na sam ni enyi bi mfrim ni mfa bi nka ho menko yi wonyame asam ni bi mfrim oh kompra ne de mebo skirt ne de me shama na sifom wig ne de me nhya yusu de me nyusu bi na mo metiki birth control asanka urade afena afri mojam onyankopon se mabani ye na japade e mama ye no mfa so mi busa wo betena bucha wo ye adwuma no a wo ye wo japade no se wo kudru Ghana na obi etwa jato wo japade no ma ehifa na ne begina wo de ne be court wo memi ye jele no ye de ne betum for life imprisonment se wo koye adwuma na wo nya mfaso na wo ba na kromfo hwimfiri wo nsam ne yetimi nya kromfo na wo hwe wo ba bia bu na kunu enti ade no nipa da sani wo sanka wo nyankopon mfaso ne japade efiri mojam wabra wo a wote wono mo no wo ma me wo makomako edu wo ma me wo makomako enson wo ma me wo makomako enwotwe wo ma me wo makomako enkono wo de wo so wani ate obi te kasapin fa body beto me chok akura bi ase light kura ni ho hospital ni ho nso wato ne bo ase awudu ama sankola ne bi wo hu ma tumi sa kola yi ne ho ofepa. So what you say? And what be drab luchre? Any be mroso. Also, when you ate was any bio, and any be a young crassam, a
so we first class. Una we krasini because who titi unyankopon asem so. Yes. Una we krasini. Who titi unyankopon asem so. Nti ya menhwa wo yire nim nka nche nsa I love you because oba no no ba ku say. Because I would do wo yire said you continue pulpit nanim. I can for better for worse no. Sa wo do oba no nka wo be jane birth control. Ka wo ma wo yire ntachi sa de no da because e be nyan sunsan so woni so. Ebe kuno. Ebe menenya fibroid. Ebi the cancer na ebre wo mo. Ebi moja ta wo mo yam. Minim doctors be bre wo mo ba me nchen. Birth control, woman they prescribe man for, but woman kasa they don't take birth control. Ndia wo ye tie das ye brewa ni ama ye kura so. Kuro ye woman any adea obi ti it me hwe yes ubekwa kwaje ni free. Obu okwa ni income ni okay o. Nso ye say me decide dro na ye birth control no e man ni free because obole for pe wo kunu asel. Opese wo take ye. Ebi no wo mu kunu num na kokogye e de brewa wo. So mbenya free sex. Upesa wo ye free sex a. Me sene menware because sex free bi anim e produce nkola enye si so. Wonya no oba ne da obenyema wo. Sa wo hwe ne nkola ne do so konkoto dwanim ka che onyame sa wo sere no. So wo ntwa mawo. Wo ntwa wo na ne chese wo da so wo nkofu bi opese wo de wo mfa wo so e de wo ba asasi so. Enti sa wo bo sampaye no na anweke a menya wadwe so onyame antio e kire se still a wonwie o nkola bi opese wo de wo mfa wo so e ba asasi we so. And to share, embrace it. Embrace it. Odofo. Embrace it. Embrace it because won to me ko transfer them. No won chiechie wonyankopon ano. Enema wo pe, won stop no. You can do that. Won to me no wonyankopon ko ham. Won to me nyesa. And it is here kan wudifo a enem pesa wo twe wabrabo mu ntonto. Check mama sa won ka ho. Check mama. Me glasses na me woni. Check mama say, see ye can I say a wudifo a wo nka ho. Check it for me. Check mama pa. Na me hwe, see ye can wudifo a wo nka ho. Wo take birth control how many years ni? Uma wo yire stop wo how many years ni? Obi kura ti ayire ti menyam na be ma na ko fa duro na odi afa oba no ama obuje tu oba no. Yes. Ebinmu yesa. Obi timi de ho ni bre e ko fa duro bi na odi abe fa oba no ama muje hyase tu na sen yinsen. Nso wo hia no a nko beka se odi mister no man ho abodin. Wo man ho abodin. Yemu bebre firi wu mienu ayene. Sika na nti wo so wo pe na wo mienu pe. Wagya ya wo take birth control no be 10 years no. Abrosan sai na wasie mebusa. Abrosan sai ana wasie usika na so. Enso ebe bia onyankopon be ma na lande wa busiemu bia o increase wo budget o ma usika ne bi ka ho. Onyame ma usika ne bi ka ho. But enam say ye ni nso di onyame ye ma ye nti no we don't see it. You nyame ye ni yehu ye ungrateful ye ungrateful nti di nyame ye maye no yehu da ohu di nyame ye ma no obi timi koma na yire word akua aho kire kese ye komoi na ba be wo de ni esi bewu ubewu so wo timi mia na ni so wo a wo bo si nyakopon be hwe nkola me busa wo se ahode na wo de ko adwuma no ho na de ma Unyame betuma gina ho ode afi wonsema mo bubu ogudam untumi nkwa adwuma kra na nkampese wakoye adwuma nya sika na wobeka se eso anu kyerese unyame na ehyew ahode a untumi de kwa adwuma na kyerese unyame na ehyew ehumi na wohumi na untumi ko tena adwuma mu kasa edumi ye adwuma kama ema na wotwe cha no ho sa akoba no kyerese unyame na ehyew because won na provide wa hoden no because ka na wode nam no wan to gas engumu a untumi ntu anamboa untumintu but woni padua no onyankopon ne ma o gas o ma home e ma wodi pia bonten won fa base nto ho onye wo sika eni ti wo ho kwan se wo sa stop sa de ne se be ya wotumi pia bonten kwa ya adwuma so what you say eni ti me pa cho ye mu bebre problems aye kom
any problems are aye bebre wo yeso ne ye bom pa ya nyame ntie enti mo nza mu bebre sa de nti utika bitimi hye rough ojun ho ante ase obitimi bi ni store na kromfa be wia ojun ho ante ase obi ejectimi to ni fie na hye ojun ho ante ase brana wo breye no a wo stopo ema no se won hu biem eni nti wo pesika no onyame timi hye wa no abo sika ni nyina no no digya to mama na hye sanete afi no come back to zero nti na wo hye maka wo we kura nka faso so ema na ya wo mo no yinim di obaba be obi ebi ko wo yosofo no onyame de neba entami me de bia meka ni say sa e de say entami wo mo nyankopon be yi wo mo last minute amo ma bebo £1 wo wan hye wa wo yi no se de bi frem emo mo ba asase so na ko sanka na wo case me come chiro ene enam sa ene hwe ni pe wo rough young boys omu rough they don't get it all omu ntiase okoka wo se fia baifo ewudie na wo na wo yire ti wa mudie no eno hu nsunsanso na e ba so no nyinse na ba no ko yi atogu no nyinse na mo so mo mpene mane ma no na so de bia mo beda no eno hu nsunsanso na e ba so, but you don't know empire na de bia wo ba onyame wontie no a niema ye tan no eno hu nsunsanso na e ba so no enti sa ukotena asori dem ni esi ye 40 days fasting na da so da be control so jai menye bi na onyame wontie wo sa wo mpai bo bi bo a shasie bo mpai so onyame fa bo ne nchaw ne ko flash sa nuru ni nyina tugu kutugu bolem because ye can wudi for we first degree medal I will see chill sa wo kotu so bi akotwa obi ti ni a chill na men ko gina wo ai we de yen jeli no wo kan sakura no me be ba wo so because one kasa we wudini asebo won to puppet yen kan kire but media onyame be nam me so na me ne wa ba be kasa wo se no me nka de osanka awrade afana fi mojam ma kire obi ko ene ni nua yire ko dai ema wotu ni hunsuo gui e wo Genesis 38 unya daje awidi na enkire di onyankopon ye no wukum no how many condoms no wa hye sisi me no kasa kura bi gudro mo mpa condom saye homa obi a waware wo de condom ne fa wo yire wonso wani magu ase wonso wo ye krasini wo fra wonso wo ye kristoni o obi aba emu asofo wo de condom ena oba wate sika akoware no wo de condom ne fa no why because wo mpesa oba wo bebre wa bra wo bi tifa bode beto me chok wa wo mamu do wa wo mem wono agese wo sori no pa e fa kentensi ne ti kwa afuom e kodo obabesia wanyem no odo wo wia wo bubuja atu aduane asoa abafie abenu aduane amani kunu I go through 9 months obu okobeka 1 week amana wo kwa no odi afuom akoniaba obewie susu no na hospital kura bi me akura na se agese wo nante kwansili be num ansan wa bedu krum asa faka akọ hospital kesiem onyame hye sankofo we nyina so emumutumi wo fa wo ma na wo nipa da sania onyame abo wa babedu America wa bedu London wa bedu Italy wa bedu Germany wa bedu Holland wo nyinsen ya wo se wo nyinsen na boboso enti wo be kokko nyinsen na kotogu onipa da sani due mesen na wo tisa fanse buti na su onyame no wo case onyame no wo bika sooner or later asoche be ba so asoche e be ba so nti mo de mama mema ne hunahuna mo na mo de mama mema ne hunahuna mo na mo so mo bi mama mma no e hunahuna mo na mo de mo fa birth control mo sanka awrade fana mfiri mo jam na mo protect mienu na ma wo no mo be uso nyame de no me be to sankola no so omu menyini me ye padimpa yes because of all who stop do nyame pesoye who stop do nyame pesoye sa preaching we yim preaching ewie ye brem ne ye wo yo akaka kra bi na Yesu aba nti ade bi e wo se onipa da sani e wo Bible no me wo so wasote ansa na Yesu aba no ni nyina dadaja e wo bonten one thing was so dem abeti no Facebook. Ote so no amfa ye wie yedwuma.
umoja ni mensem man kan chewa minue e man disadi we hu fo ufifa birth control hwe wo food wo adoa wo sori a wo hihye wo niema nyina wo ko party asekra wo nyefe unze wo start ade emfata wo ufisa wo bo life wo ho sere say twe ufisa wo bo life ubi ho ye ni patia edru na mana ye kutu edru ne sem na ema mu bi fabro all because you love your husband onim se wukunu woku ofiesu no oba hello odo net say ofra odo I love you o kasa na ko so shade ni so na ni ko hwe na chi because wodo pa nko tian chinchina I will so take birth control now say we ni pedia what say so akobekwa wo de onim ko so take birth control smo si dan organ ube hojo ama ukuna ko fa young girl e de na kwa ko tena fio ama wo ho akyerew me ka me kyerew wo be mo da duro no so ama wo life wo be hit be 50 no wo hojo wo be da wo ho akofa young girl I don't know you want take birth control on you jina na so 60 years ko bitumi awo 60 years obitumi awo enne mumu bebiri amoma no sori amoma cheche sekan ye kunkum bi no mu behwe na obi yese ne ba kunu ne ba ye ne se mugye se ye di ntia eya no mi o ene onyame wa kese udada entiya memie wa no nye awrade ei ne ye bompaye ye kwa ha ye akonche ye wa bra wo mugya wo nsam udiewu musoro mo ha sofu na mo nso won kan no kure ya ka kire sofu se sofu e my dad drew so 10 years my dad drew so 15 years my dad drew so 5 years my abortion ya ka kire sofu no nko be fa so bompaye na ma na mo bre dodo mo bre onyame ne nsanye ti ase so woju na so nsi ye se ti umpai bo no uboninti ye boninti ne fra wonyankopon ani ya yesum kabi ena ne nipa wu sei tem ena oba besia ne be ko school St. Louis ya santoa no apaki nuro ama ne ba ukubuka wo se na niate wo ye kurase ni first class usu kurase ni de me hu bida wo be kom no te Pentecost wo be kom no te resurrection power wo be kom no te Baptist wo be kom no te Roman wana wo fulu no you are fooling yourself wona wo de ho abro but you don't know me de need to do bi akachiro nsem no eno na make kachiro no esa agro say ya na osura bob na asase ageso na onyankopon abofo e de tuturubento a oja eni moja de aprana ayemu ma ahyen popopon eho na be hu say ye asma meti ye me fire nkanye enie eho na be hu obi nim da obi be wu na obi sun nim da Yesu beba ntina ya seto nyum o se rade ma me hu me naka na manyanyansa koma enne wo tetaba so unim bebi a wo begina na nsen highway so obi tumi ko park ne car na otututuo highway otututuo ebi a wo kwa adwuma wanka bi anhyem nkwanhia ten eduru ho no ma ahobo bai ena wa ye di ko hia Kristo ehi ena ukọ ekwan ne ye mienu ekwan ne ye mienu eye paradise and Hades eho ye spiritual remind aye do kwakoto esum kabia wo do wonsa sum yeye wonsa sei wo di so sa sum no mu eyeye e bresh traso enya asem ketwa uko chen sa esum kabibonum achen Yesu Kristo maye to sumienu no oba wasade wakoto ejatana enum dalim na ti abrochire na wo yi ho ano na wo ti abrochire mami no cho asase mu ya de akan de ne bayire pa anye benya yire onyame wonfa erade asase ma wo kan de ne mikru wonfa ho sase ma erade wo kan de ne mi yire be su onyame wonfa ho ntu de yire ho e de yade ne beba be prewu ni padua yimu bebre enne mani bebre yare mu yare mu nka nokre ye mani bebre ebubu gudem dodo na stroke achichi wo mutoto e de dada mebwa unim nipa ne bi but I quiet uko kan yesi baye and fiefo abayfo ukosi dan wo Ghana e na abayfo tete no sister ikosi dan wo Ghana wo boa woni boni a wadi no onyame se wodi wonim memo ayiro ho na de ahode na ya adwuma na wodi chichiama no ne du tama wo bi di ade no a
me di yade be bo am wada dem me di yade be bo am wada dem e ma wundi wo breso mfaso wunni because wo tietie onyankopon no wo tietie onyankopon asema no yen kan kire ye se ye woni en hya asase so mama me no cho asase so de o keka nsem bi de enembre ni ye won hya asase so ma enembre wiase aye de sabre mpo na se wiase aye de ene afi ni mu be ye de pa we de yen keto obi so yo se wiase aye de o ye pe peace bie di ho biem e wo se di onyankopon asema kaneba ye dam trouble sumu saa ne ye ko afi pa ne mu be ye de e be ye kakra Christopher ye ntumi ntone ya pon afi na o mani to no musu komo de wo ntumi ntadua ne mo yo ye be ma pa kokoji sesesesi wo so bako akohye enti ye ba be face challenges enti sesie na se untumi hwe ma ntube wo mienu pe wo mo maka nyina wo be sanka wo mafi moja mu dia bo wa boso na wo bako akoto Yesu Kristo onu wo bika enne me no nka ne tenten ni tietia me ma quotations bebre kokohwe me ma quotations unya daji a cho for pen and paper ko Isaiah 66 verse 6 to 8 ko kai Jeko Psalm 127 verse 3 e hosoko ko kai uwia ko Jeremiah 48 verse 10 e hosoko ko kai uwia ko Genesis chapter 9 verse 6 to 7 e hosoko ko kai uwia ko Proverbs chapter 6 verse 17 e hosoko ko kai uwia sai ko Jeremiah chapter 1 verse 4 to 7 ko kai ni nyina na ka kire me sen some very sagu ho no me boa e ntro na midi na bumra no so na hwedi unyame ono beye se wanti ni ya uwi video no sa hwebiem na chocho ni nyina to na chi Bible no to na free hukunu no metla ho na mu read di obi sanka awade afrafri mojamu a ekoy unyame ne me fa so se wo ne ka wie no so be jawo se wo ja aduro no ma no wato hallelujah na do wasama manyame because I have the hokra wari ni ho was sit bread no so oba ne ukunu da mpa so ye mefa ba ko agya ba ko enti sister pray se tuturubentu ni boma wo ene ye mfa wo enya ukunu okunu wo so pray se tuturubentu ni boma ana se ye mefa mu mienu na ye mfa wo nko ye pray obi ye ne kra nkwaje ho adwuma obi ampre emfa ho popo ayem hyehye ensure urade enye ne kra nkwaje ho adwuma na wie ye bremu ne ye we ye ni correct order sabre wenya nansesam to sabre wenya ubediye sabre wenya ubenya promotion wadwuma sabre wenya repent na Yesu Kristo obabiem sabre wenya run for your life Jesus is coming back soon sanete enenti misro be paucho me no ni ne tenten ni tieti abeaka asem we won ten puppet so for one kan da one hwan koka kamo de mani nkonti ene bedi na chie nanso animunyam ka onyankopon se wono wo betusu one pound Facebook last stop ahaya no de be kan no kracho ahaya no last minute wo de be je ne ma last minute wono du bas no enche betu ntu de yebo dawuro New Jerusalem monfo last bus New Jerusalem momafo last bus akaka krabi na Yesu aba yebom ti se bi gina kejetia eka ketia Roman eno nam no te ye mi bom yesiesie ye ho akwa kohia Jesus enti ma wo sofo kan tro se wo ye family planning na wo take nura enya bone in fact sa sofo no wo kasa ka chaneni so na nani nchim ko so na tiko onim adwuma e wo se ye sake no efra sofo diem e wo se ye sake no wo jeje wo de wako ejam nso omo na mutua mo tight ne mo offering obegye di onka no kora nkyerɛw wo be wusu akwakohye sanete na mo so mo ya asrefo na so obi nyima na mo sere no muso munnue mama obonefo bom pa obi nyima na wa ohan no na mo chechi nipa koro eba ne sei edie ne etsi se chejamasia ametumpan na eba ne sei ne de obawarefo nyima na ofere eba ne sei ne de obawarefo nyima na ye chechi no eba ne sei me hu ye nko bi a won ware ye ene nam ne jama ma wakobonti wonyima no wudwane ene de obonefo de aba ne sei obawarefo nyima na ye chechi no obawarefo nyima na ne kunu na yaka obawarefo nyima na abusuafo tete no obi kuratimi na kuma kuratimi fre kuma me de wo dodo
japadia ma na so kwata na che sana moye edu Sunday so a kamo tete asori dem ye ka Christopher kamo se mo ka ho I don't think so won ka ho Yesu wonim se wo da so te boni ma wo so mfiri mu oni until case won ka ho wo da so te boni enya asem ketwa edu wonu ma mo gu Facebook ni e chro and Jesus loves you and God is this and God brofun di obetro am obi akan akọ heaven na ate ho brofun mo de mo ncho mo nyina mo ho mi hu kra ya na ye me de mo ncho sa na mo ntra bonim ma mo nsakra mo ntnem mo fo mo dwuma yi ho ano ma me no cho akro kasa dodo ma me no cho amese wo be ma me ho aye wo hi atra so no onya kwan de wakoto gem wo be ma ubufu asema me ka no no onya kwan akọhyew sanete ntu de bonsamachi no ma mo piafo yes de bonsamachi no ma mo piafo ona daw na monye de na mo pe America mo free ya take birth control when na timi de America akoto Ghana when na timi de America akoto Ghana area wotie matwa ho take tapeda de akoto kromo minini ni chichi o nyankopon oba na o kana kra they don't like it but me betina na me ye pega mo sori a mo so na mo tie tutu sam e jaman sama abanfo wi seku Facebook mo na mo tie e mai ti me betina no mo kan jaman sam e mu asofo na mo tie na mo fi sam ko akoda na be produce de ha na mo fi sam ko akoye sex akese no e be produce banche na bode e be produce nipa nti once wani je ho no de adie bi e be produce di aba no you have to embrace it ye kanya me sama mo peti mo koto so bi ka tutu sama mo kotie tutu edge mo de me de wan kono no me ba na me hu say Ghana for no say yi mu fa kase na ye tutu fo because oba be sit me butu fridge ho ebu atopa o kire say wo ya adie wo mpem ntu hia na be fa no ne nkoda ubutu wo no ubu atopa obitimi bu atopa kugina gotam ebu atopa wo hu di omonsam Bible kan John 10 wo so be wiawo no okun no wo sell no ogu anim ase wo hu di omonsam ye sanete nti wo be mo okuta nkola ne miru pe no wo sanka wo mo maka ne nyina afi nkola ne be nyini no ne bi no ma ye gini di onim nyansa so a no Nyankopon e de no me ato be so afi akola ne be nyini hu nya ne so mfa so o be fia na wo dwane wa gene so wo di tu ba be be chutu sanete because you chichi wo Nyankopon ano ai no me wonu mantuma ahwe mo ehwe no ma kire wo mu me se ye kase obi anhwe ne ba e wo Nyankopon mu so wo nyame se so wo anhwe wo ba obebusa wa enye hwe ne de wamfa na nko school no enye no ho asem ne wakon enye aduane ne atade no wanto enye no ho asem ne wakon wo introduce Jesus Christ ama wo mad wo ene wo kase wo anhwe wo mane yie eye wo ho asem ne woka enti sa ena mintumi hwe wo mo no ende me pese kokoye calculation ko check isika woje bosume ana afe no eni base a wotua na check isika wodie na de be toso no busa ho se de be toso no hifa ne firi wo bo sisika na boso bebre na busa se de e be toso no e hifa ne firi eno na kire so onyame ne hyew enye wo na ahyew ho enkola no wodi du e be gu family no akola pi obeba be ka family no ho bia Onyankopon increase income o increase no onyame mu e bia wo paycheck no hu sa increase ba wo check ni ma wo tua ene de wo dia na wo titifi mu atum sisika na broso enya wonwa ya na enya wonwa ene ye chichi Onyankopon ye mu bebre moja wo yensam ye mu bebre moja wo yensam se ya nhwe ya sadi we be si mu bebre kwan yentumi nko heaven wo de opa ye papa ko himba yinina ye de wo ye yinina se wo se birth control uma wo yiri nya itekino wo kan aka wudifo ho san wo ye no wo kan ade waka abortion fo ho san wo ye sanete enne wo babesi anyam wo se ma wo boboso no wo su wa wari o ba wari fo nyam no wo se su wo su se wanyam nani ade na no kunu kodaye ade na oni papa no kodaye enti so onye no si nko nya se wom akua ya wododo se ne sexy ye jaye
si a wododo ne anwu biem de ne ye gyaye wo de osori abona konhoma mani sika nto aduane ni hwe no na ne ho nye fe ba memfa ho nka no because wo mpa wo ne biem ba sa wo ne beda padi a e wo se ba firi mu ba de baba mu bia nso wo se wo embrace and the day ye timu kresa ye fie ne 2 bedrooms who cares onyame won fa ho so bitimi tire kurase kan ye ni ho bibie ni ho esum kabimu etina ekurase tu kwaye mfifi etimi wo mamudu e survival wo na no onyame di asie onfa ho nchew akwa ni wura nkasa nche asam no kakra na makam. This is the kind of message I was mutie nso nse muntie me kan dwaman sama nke wo nipa be 600 wa ha wo mutie yes me bai na me kire matura to wono se bra me kire kwan e fa so ne be mada oba da ne yehusisi ho so a nka emu osofo nka fans o mo de be ma me wo ha kenye bi nie ba se ya no nyame be yo because nipa e ko heaven ni so nipa ne ye kakra bi eni nti dodo na ma enye hwe asamando atre na konum Broadway ne kwan so nipa gusu doso eninti narrow gate no ekwan ne kete eninti nipa ne kakra bi ba e kire me se nipa eko heaven ne ketewa bi sa na tie nti uko bebi e kan dwamansam na omo doso because omo nam kwan kese ne so omo ko jem nti mu amu ha no no ti asem no menya asem ne tie fo kwa fa bo ntoma no kokoye adwuma na quotations amedi ama no kokko kan na wo kan wi a na still a wukun ana wo yire se obebu nani aguso a eno de maye minya medwuma onyame onhira na onya okese akwa ne wura nkasa nche kakra mewo ena medi ama no kakra mewo na medi ama no si yenim die nyankopon ba be ya wasase we so a nka nipa bi dwane agene kra but we don't care yenke di unyame be yo obi amfa nyame ho asem die nyame be ka bia no yemu asem yemu se wo ho be kire wasase we so no eye se wo ho be kire wasase we so dan se wo be wu akoda ma ne hunu gem eye pa se wo ho kire wasase we so eye good onyame ne ye ho odi o abra ya ye mre Jesus thank you Oni meni da soy onyame wu mobo no more fukodro ahudi be dwane aje okra buamio radie na metu umiaye wejuma eradi ni ahodi uyo Kristo ni amonyame ni ahodi abra wa ye bre Edi na ni ba ka chro yes so onyame ni ani da so abra ya pa ba enunti buaye radie amaya tu miaye wejuma una wa freye abamio Jumai una wafraye abemubi ipadom bebe ne woho nanso ye na wafraye wabuye mbibo entina wafraye ipadom bebe ne woho nanso ye na wafraye Wabuye mbem enunti na wa freye enunti boye nyo eradi boye nyo ojame mo meti na wonaso let take a good decision ama ukra na Yesu Kristo ba wotumi de wakobi onyame hu mopo na wotumi nchina eradi boye nyo boye eradi Amayatu umiaye wejuma Ejuma wonyame na afra ba mu bi eno ntisi atia na eka bi atie Fikese majuma
Una wafreye abemubi Eni padon bebre ne woho Nensuye na wafreye Wabuye mbimo Entina wafreye Ni padon bebre ne woho Nensuye na wafreye Wabuye mbimo Entina wafreye Shabrati ya no jina wopichi Enkofu yiko concert anu wopichi Obi bedunu Wotu asama no obekasa kami tie brother ya no wopichi ya Ankama mewu Obi bekasa kami chemu Facebook mi tie mami anu chua Ankama nkowu Adre mi mre obia ofie Nipa almost 5,000 na on my Facebook. Obia ofie ebiada at least 1,000 people are still omunai. But look at how many people listen. Nana mi busa me ho say e dey na no mo be friends on Facebook. Why? Ya mo ba Facebook ho say mo be hwe me kaka na say mo be tie onyame asem. Which one is it? Which one is it? Me dey run on me bo. Yo aso obeti. Wo woni asoso de koneko. Wo woni aso. E benya me asama onipa betie. E do asori ye ka Bible studies be am betie. E basi e preacher onipa betie. E hu sam na ye pe. Party sam eniji sam and some pro nyama boni and na nipa pe. Asama de nipa konkwagiem nipa mpe. So what you say? Uni ani daso abira ya baba enunti buayenyo radia amayetu umiaye wejuma buayenyo eradi buayenyo radia amayetu umiaye wejuma nukura make one from pen obone from pen da se message nukura di makachi mumu bebre mu kunu ko buofu mumu bebre mu yire no buofu di asa na mame no tweke adan no person odada me yire me chimu yire krafi jem me chimu krafi jem mukra na me chimu free jem awiye brem ntudia tina ofio na ye de ope na chichi onyame ano na mampabo oh papa me de me sera din so ma me yikudru hu ejuma yesini ne akachia rate se nipa tukura oh Yesu Kristo bae nipa mpempem na di na chie wo ga kona aka nipa no 12 Judas kura free man ka 11 na me ebi onipa onyame here 2 people from Facebook onam ne so ne bia waje only 2 who knows onyame sham onyame amoya yi no obofo obedience is better than sacrifice asam no mutia mo apply to your life yefanya adwuma no onyame hu ye mobo na wie ye bremu ne ye woi akaka kra bi na Yesu aba obani for ye adwuma around the clock she said you won't come nipa and no betie sinsia for obi and no obi didi mi anu ochuchuo obani for ye adwuma won pese janu onu nko abekom ti won kum nipa se tem won kum nipa se tem so what you say what's in your candy pamojagu and I'm nipanza sono no si be candy mojagu sana Bible naka you candy pamojagu and I'm nipanza so and you be candy mojagu and to ko ya boshi uko yin insent to go and nipanza so ne be candy mojagu
Obi and Chichi or so, what you say? Sanatia. Everyone can never pour up a two. Sanatia. They keep birth control. And then I am number 1 hour butcher. Now 4 years. And Yasam Kitwa. When I mean, we are mobile. Aquano Ranka Sanchez. I am a Yana Yam Shishi. Maybe once I was a sinner. Baby, I want to meet you. But me take a decision. No, you may who mobile. And it's a no man take a good decision. When you may who mobile no better. So we know who feel pony one. When you may who mobile. So we can free birth control one. When you may who mobile. So we can free say you go one. When you may who mobile. And you might see near Katio. And you might see near Katia. I saw you in the overcoat. Hey! I saw you in the overcoat. Sure. One year, the running part me say, who that danger? Aye. What about show Seki Bab? Sure. And yes, I'm Ketua. Tiabusia for. Did you miss ya? Yamea Kuma. God bless you all. Mr. Shama Unia, where a very important message. More BNT because you only pay 90%. 90% and they take birth control. It is share video no man no on TV. Now what? No one far why we were Juma. Because also share the commander, also preaching. As I said, they want to preaching. Now on tie or far. Yet the Yamiase, one far. Nimoja new Sunday. Into Yamisha. God bless you all. Frida and free year, God bless you. Ophelia Enchi. Yamisha, every December. God bless you all. And I hope some will from betting. Quotations and Yaman, who the opera, Coco Kai. Who said, in summer when you make a first handsome women, and Yasam Ketua. They are dangerous. And Yasam Ketua. Sister Tina, God bless you. Sabre Kawada Suti, Yamisha. Moshe Emma Munia, no one say, Assembly. Na Yesu Christo Boba. Yako de Yan Soria in him. Sadi Chema Matria, we don't know. Sana watching him go from Mekaya to Amatria, we don't know. And until you first row, and you hope, and they are crowned what you want. Say a Kodayan Soria in him. And conform called Las Vegas and Kukum. Say no one is so Kua. Nkomu Jani kwa sorry them. Akomuni mu woman extra on the first radio. But they don't know. Womu jam krani e Kenya miasa woman tie. Womu di Onyankopon asam ho few. And no woman koko wu. Onyankopon so say, or the boy fu wu bi anya ne fe. Woman ko kwa. Brother ije ho preaching. Womu di ne ho few. Womu timi boje so yeah. No mu di ne ho few. Say no wo shimo mo kra fitem, they don't know. They don't know. No mako wo. Ebi no mako prepra. And no one in the tune. I mean, my Metrahanaji. Ebi obebo koko. Was it sound the alarm? Sound the alarm no. Sound the alarm no. Pave the way for me. Yes, sound the alarm. And it is not applied to your life. You nim da yesu beba. You nim sana join to try to be sound. We don't know. So what China and I used to remember, we don't know. Sachina will be what ye name. Sana what China will be what we don't know. Oh Jesus. When I mean Sham, oh Mama Kukodra, would be taking good decisions. Now, of one, I ain't to me. No, God bless you all. Bye. Estalante, God bless you.